Thamela u-episode 3 ukhuluma ngokuthi uma usukhulile usumdala usuzohamba emhlabeni kwenzakalani kuwena njengomuntu. Sisadla ngoludala umuntu engagoduki engakafika u100 years. Ngiyazi namhlanje 100 years sekuyibonus. Kodwa ke kuyibonus kunjalo asiqhubeke nayo impilo ukuthi kule minyaka ke manje usuku 25 35 usuzimele ke manje lapho wenza khona ushintsho ukuthi ufuna ukwenzana emhlabeni. Asasume ukuthi wonke umuntu uzophila kuze kufike isikhathi la ekufanele agoduke khona. Masumdala isoli yakho asikhumbuza ukuthi isoli sithe ayikhuli ayiwona uhafu ifika vele iphelele eswini. So masumdala ubuye ngathi manje ubuyele emumva uyophila njengengane ngoba isikhathi esiningi awusabona emehlweni awusezwe emadlebeni kodwa your soul yolesithatha over ke manje sekuyi reversal sesibuya la siqale khona. Then le soul umuntu mase ehamba emhlabeni ke into eyenzekayo wonke umuntu mase ezohamba emhlabeni noma ngabe umuntu okholwayo noma ngabe ungakholwa noma ngabe umbulali mase uhamba emhlabeni uyakholwa ukuthi konje kukhona indawo elandelayo la wavela khona sesiyibiza ngezulu ukuthi wavela ezulwini wakhula emhlabeni mase kushaya isikhathi uphindele ezulwini. Akekho umuntu othi mase ehamba asuke engazi mangase ukhulume nabo bonke abantu basebezohamba emhlabeni kuba khona ithuba lapho umuntu usuke esebona khona ukuthi engathi isikhathi sesiphelile. Sikhuluma lapha ngabantu sebebadala hayi lesikhathi samanje la sesibulalana khona nje at any age. Kudala wakuthiwa umuntu mase ezohamba abize ingane zakhe aceleze emhlabeni imbuzi ahlatshele imbuzi umuntu omdala athathe isibindi ahlafune angabe savuka lo muntu wegoduka futhi isoli yakhe isuke sixhumene namanye amasoli ase ezulwini ngoba phela la suke khona sonke siyofika ezulwini. Akukho la umuntu uzosuka khona ezulwini ebese phela emkhathini sobe sithinteke yona ukuthi kwenzeka kanti ngaso isikhathi asithi khona umbuzo obuzwa abantu ukuthi khona nempilo emva kokufa, which means is there life after death. Life doesn't die. Angithi ulife awuna space, awuthathi space ulife. Ulife ngithe ufike eswini sika mama wakho wahlala ungenamehlo ungenalutho. Umzimba lo okhathalayo bese kuthiwa ke umuntu useshonile. Sithi siye emgcobeni kaThemba kodwa uphinde ngalathi umunye uThemba akasekho emhlabeni kodwa sithi siye emgcobeni wakhe. Kusho ukuthi na uthi uThemba kafile umzimba kaThemba osuphumule sesiyobeka manje uThemba uqo yebo lona. So futhi ke isoli lebiphile emhlabeni nayo futhi kufuneka iphindele lapho yavela khona. Kuthina abantu abansundu sesithi umuntu mesehamba ubela obaba omkhulu wabo okuyiqiniso phela ngithi obaba omkhulu nabahlele ezulwini uthi lingakanani likuphi kodwa ila hlala khona amasoli. Khumbula ke ngithe mangabuza emhlabeni kufuna into bezenzeke ezulwini uzikhohlwe kudaliwe lokho noma usuhlele eswini sika mama wakho ngenkathi uphuma uzophila emhlabeni ufanele ukhohlwe futhi ukuthi kwenzekeni. Kodwa manje basithi reverse ke impilo isoli yakho masiphindele ekhaya ezulwini ayikwazi ukukhohlwa ukuthi kwenzekeni emhlabeni ngoba ibihleli nayo isikhathi eside isize yaphenduka ubuwena. Lapho ke abezenkolo bathini kukhona isihogo ngenkathi umzimba uhlukana nemphefumulo akubi mnandi emphefumulweni ukuthi manje lo muntu osohlala isikhathi eside kangaka sebeyahlukana sephindela bavela khona inyama isisala emhlabeni. Lapho ke sesikhuluma khona ukuthi umuntu meshonile uyalandwe ngaba ihlahla ngizothiwa seyilandwa ngamakhandlela manje ngoba vele isikhathi siyashintsha ayikho into wrong ne right le niyenzayo nina njengomndeni ivumelekile mangabe nenza nizizwe ningcono. So umuntu makabe eseshonile ke kuba khona isikhathi ke ayathi amaJuda ngoba phela sikopela kwezinye izizwe kodwa into vele yenzeka kuthina le ke akethi u7 days umuntu eshonile wona obaleke kakhulu. Kusho ukuthi akufanelanga uthune umuntu emva kwensuku ezisikhombisa. Usuku lokuqala umuntu ehambile emhlabeni 3 days isoli ayifuni lutho ubhlungu kakhulu ngoba lo muntu ubiphila naye akasekho emhlabeni. Kusuka esweni lesine ke lesikhombisa iya ngokuya ijwayela. Sesithi ke ngesintu umuntu uyalandwe lapha athulele khona ngenkathi ukhuluma nawe ubuya naye ekhaya isoli yezwa iyamphekezela lo muntu uzenzombeka ekhaya. Then masihambile umuntu emhlabeni lesikhathi okuthiwa khona kusesihogweni ngokusho kwethu mabe sisatshiswa ngabezenkolo isikhathi usuka emhlabeni isoli isiya ezulwini. Ithatha isikhathi ngoba phela ingcolile mhlamba sithi le emhlabeni kade umbulali
kusho ukuthi isoli yakho ayikho clean. Ukuze ibuyele kwamanye kufanele nayo ifike lapha eyakhona i-clean. Uthatha ke ngokwesintu ngokufundiswa kwethu kuthatha izinyanga eziyishumi ukuthi isoli izibe clean. Ilento ukuthi thina abantu umuntu mayehambile manje nasesilungwini kanti benza same thing. Umuntu mayehambile kuthi emva kwenyanga ezo12 uthi bamenzela i-unveiling. Thina ngapha sithi siyambuyisa lo muntu bathi abanye bamkhuphula emva kwenyanga ezishumi ngoba le 0 to 12 months ilapho isoli zami khona ukuklineka ikhohlwe into yasemhlabeni athi izenze ukuze mayibuyela ngale bazoyamukela isiphelele ingasenakho ukunuka kwasemhlabeni. So isoli ke manje siphindele emumva ke iyohlala lapha eyavela khona bathi abanye ubuyele kwabakini, which is not wrong ngoba vele sihlele ndawonye njengoba sihlele ndawonye emhlabeni namasoli futhi nawo axubene ndawonye. Kusho ukuthi lapho ke siyayivala ke impilo ukuthi umuntu ngokwe-belief ngokwemfundiso yethu thina abantu abansundu kwenzekani. Ngento emnandi ukuthi le mfundiso esinayo iyatholakala nasencwadini ezinkulu, especially mawufunda iTorah iyoguide nje kanjalo ukuthi umuntu kwenzeka kanjalo aze ayofika ezulwini. Ezulwini ke mase umuntu esefikile khona uma ngabe ubaba wakho uyohlala ubaba wakho, uma kuma wakho uyohlala uma wakho, uma kuyingane yakho uyohlala ingane yakho. Njobe hle lapha na ukuthi useyazi emhlabeni kwenzekani. So into ayenza emhlabeni imjabulisa nawe ophilayo uyakwazi ukuphinde futhi uyenze lonto emhlabeni ukuze ingilosi yakhe la ehleli khona yazi ukuthi emhlabeni ifikile yaphila yawenza umahluko. For instance, if umzali wakho mhlawumbe umuntu okholwayo othanda ukuthi kube khona inkonzo ekhaya ungahlala uyibize nje abantu bazo enkonzweni ukuthi hayi namhlanje ke ngikhumbula uma wami, kodwa isoli ijabula kahle mangabe lento efike yakufundisa emhlabeni sithi uma wami uhambile emhlabeni khona into angifundisa sona nobaba. Kufanele mina mangabe njalo ngimkhumbula ngikhulume nezingane zami ukuthi bantu abami umkhulu wenu ugogo wenu umkhulu wenu wengakufuna ukuthi nokuthi umkhulu wenu wayetha kube nje inkathi ngikhuluma kanje mina la emhlabeni yena phezulu uyajabula ukuthi awu kanti ngafika ngenza engangikuzela emhlabeni. Singazidlala abantu ke lapho uhlala ekhaya ngabakhumbula nibakini kuphela inyanga zibe 6 unyaka bafike sebela uthi uyafisa ngomeni sithi hayibo ugogo wakho ucasube kaba umhlabelanga. So bese ikhuluma kodwa leyo sihlukanisa kanjani ukuthi uhlaba makwenze njani, kodwa ukubalekela ukukhumbula nokukhuluma kahle nje ngomuntu ongasekho. Ngisho ingane yakho iyohlala ingane yakho masuhambile emhlabeni nje bangithe isola ikhula iguga ibincane. Akekho umuntu othi mosehambile emhlabeni sithi hawu segugile lo. Siyabonga ngokuthamela lezi zigcawu zontathu kwi-podcast Siyavusana podcast. Lezi zinhlelo bezixhaswe abakwa eHerbs, abenzi bamakhambi esintu anganamngozi angathakiwe ngama chemicals.